sesifundele umthandazo wesabatha ngathi uNkulunkulu engambusisa. Amen. Bantwana bakaNkulunkulu, nginovalo ngesaba. Cela uNkulunkulu engiphe isibindi sokukholwa, ngoba lesibindi sihlukene kaningi. Khona isibindi sokona, cela isibindi sokungona umsebenzi kaNkulunkulu, kodwa ngibe novalo lokusaba umsebenzi kaNkulunkulu ngwenze kahle. Amen. Njengoba sengithe ngicela kuthande ukuphakama kwami phakathi kwabangcwele, ngisho laba abangcwele abahlola thina sonke masila ngaphakathi ukuthi sifanele. Njengoba sekuthiwa ngiguqe nami ngikhuluma umsebenzi kaNkulunkulu, sebengihlolile bangibheka bangicwaninga ukuthi kufanele ukuthi ngiguqe. Ngicela ukuthi-ke ngifaneleke-ke kwabangcwele. Amen. 2:2 Zimemezeni zonke izizwe, izwakele lelo lizwi laphakade. Zimemezeni zonke izizwe, lizwakele lelo lizwi laphakade. Zilili zilili lithiziuza, uyizuze ngani welihlahla. Azilili zilili Zuzingani aweni kade sasidika, stile swelele lolise uzani suele elolizela ozani zilili zilili litizioza, uyizuze ngani Zuzingani wena behlala, sitshele nathi wenzangani wena, kade nathi awusasidinga. Sitshele nathi wenzangani wena, kade nathi awusasidinga. Zilili zilili
zingani awe naye umzimemezeni sonke izizwe ezazidinga siswele njengathi osimemezeni sonke izizwe ezazidinga siswele njengathi ngiyabonga abangcwele ukuthi ngilekelele esimeni engibukene naso njengamanje. Bhekene nesimo esinzima maNazaretha lapho kunyakaza khona amakhehla akithi emathuneni, kunyakaza amathambo ukuthi nansi ingane yethu ithunywa akwesilalele ukuthi ayizosikhipha nezulwini, abangekho ngaphakathi izosifaka nezulwini, ngoba mangiguqe lapha ngiphakathi kokufa nokuphila, ngiphakathi kokulahlwa, ngiphakathi kokuthandwa. Khona incwadi ethi umlomo wakho okulahlayo. Bantwana bakaNkulunkulu ekhaya kusemahlabathini, ithempeli lwathi uThixo ngingumshumayeli osethanda ukukhanya. Amen. Thempeli ke ngilo sethanda ukukhanya, thempeli. Hlasuthile kade ngifundela, ngiyabonga. Umshumayeli umkhabela la ekhaya ukhiqiza ubisi lensizwa. Insizwa zale ekhaya zemnandi zinhle. Leyo kade ifunda nje umthandazo sebathi lapha ethanda ukukhanya kithi. Iphekwa la ekhaya. Angahle abantu bengathi babepheka bephekeke bevuthwe, ngoba bona bonke abavuthwayo bakhona abaphekwayo bevuthwe, abanye yitshe. Wathi ngelina ngokwaphekwa inyama kilo leli bandla amabhodo amakhulu, kwabasa umlilo, kwatholakala ukuthi inyama engaphansi evuza igazi ephezulu sivuthiwe. Abona bonke abantu abavuthwayo bakhona bona abapheki nabo abapheki, kodwa bayavuthwa abanye bavuthwa. Angathi singavuthwa ke bangcwele. Amen. Ngakhuliswa umkhulu lensizwa uMbatha, uJobe umkhulu wakhe uMbatha, umshumayeli uMbatha, ikhehla lali umshumayeli ethempeli lakithi. Umkhulu lensizwa ozalonina walensizwa wathi funda umthandazo. Ngaphekwa lensizwa ngathi mangikhetha inkosi. Ngiyakhumbula nje mangikhetha inkosi yajabula yazakhala inyembezi. Ithi baba ufisho omkhulu. Ngoba ngangumuntu ezolakithi wayedumile ngezinto ezinhle, nganginsizwa. Angazo lesithothwane mina sensizwa. Ushebeke emva uyazikhethela amanoni ewalethela. Ngiyakhumbula nje ngikhetha inkosi yamaNazaretha ngoba nginabalandeli bami ebhungwini bami ababengilandela, babebukela kimi ukuthi bafune kube insizwa, afuna ukuphatha njengobhuto kwaMagubane. Ngangisibone basho ngesilungu kwabafundi bathi umuntu onjani Modibani, Modibani. Yebo, nganginte njalo-ke. Ngangisibone lesihle bafanele abakhulayo ukuthi nami mase ngikhulile ngifuna njengolobhuto kwaMagubane. Ngoba ngangisithanda, ngiyingcosimende, ngiklini, ngisithanda ngezwa lento engasile.
Ma umuntu nje uphile emhlabeni hayi ukuthi uzukholwa libandla ukuze uzithande kufanele kuze vele uzithanda ungaba ingcindezi kubaphathi lokubetshela ukuthi fasa entanyeni isiphika lapha entanyeni inkinobho njalo uyatshela ngoba uyingcindezi kufanele kumshumele kuthola vele ulike elungisa amathashaphu nje lapha nalapha afune kube ingane kule khubazekile ube ingane lokhu yakhasa ngamadolo ayisakhona ukuhambela ukwakhasa wena ulokhu afika lapha noma kuyasina ulokhu afunda ukusina awuzange ufunde futhi ingane phela akulungile kahle lokhu wakhasa ngamadolo lekhaya ufika ukhasa ngamadolo ufunda ukhule ugcina uhambele lokhu afika usafunda ukusina usafunda ukushaya imbomo usafunda ukuhlabelela namanje ngiphindela ushembe wathi ungidi ushembe afune ukuphindela ngoba yini makuthiwa noma ngathi 14 kodwa ngenzeka umkhokheli uyakwazi lokho makhosikazi makuthiwa awushaya imbomo masibanibani ithathe nayihlisa ishaye bayazi umasibana imbomo uyofunda nini wena ngoba ufundisa wena ukuthi kuyeza ukufa ungazi ungafundile lokho afunda yona phasi wazosidumbu angikho-ke lapho bancwele ngafika lensizwa omkhulu lensizwa ezakhona isikhathi senkosi ilanga izihambisa indala lensizwa iMshumayeli ingazange idlule kubomvangelelo kuMshumayeli ngiyakhumbula mangikhethe inkosi ezweni lakithi ngoba uthando lukaShembe langena eJudiya ngangobonga lapho uShembe kuvuse sengifile ngangifele enyangeni emzini kaZwane uyazi ziyazi into zabakithi emzini kaZwane kuthiwa kwamakokwane sekhona umama Mchunu namanje uyisangoma sakhona ngathwala emzini wakithi ngiyolashwa ngafela khona kulapho ngahlangana khona uShembe bangcwele uShembe ngimbona kahle ngambona kwenzweni emzawo sengifile kodwa sengiyabona manje ngambula imkhuba yami ngangibula imisebenzi yami ngoba ngangishampe kwaze kweqa kuhlanipha kuze kweqa nakho kuyabulala ngangishampe kwaze kweqa ngumuntu othanda kakhulu izitayela namafashion ngingadlulwa yitho ngingadlulwa style ziyabulala izitayela namanje ngaphansi yakhuzwa abantu bafuna ukuye ngezitayela abafuna ukuye amafashion bafuna ukuye amagugu aleli zosala emathuneni kodwa abantu abafuna ukwayeka besaphila hayi itayele khona esontweni ungabona sala wena umuntu uthi yakhuluma ukuthi hawu laba basephansi laba akuseli isonto emuphi isonto lisezingeni phezulu ambula sisemngcwabeni singcwaba emakhaya lapha nabantu njengoba namagama bakhulu engibatsho obani hawu kusho ingoma ke basukuma bakhwaba kushaya izandla kwenziwa manje sonke nabasho basokwazi kanje kushaya izandla hawu kwenziwa lesonto ngoba umngcwabo kaShembe usembhukwini lakhona lencwadi yomngcwabo kuphelele nje incwadi yomngcwabo hlabelo somngcwabo umuntu usinye ngingumhambi emhlabeni nalezo ke ezaziwayo angazi ke lokho kuthiwa hayi senzele ukuthi phela bezwesho ngesilungu welcome abafowethu laba bakhona laba ukuthi nabo bezizwe besekhaya bela bezinye inkonzo senzela ukuthi nabo bezizwe besekhaya kodwa awuye emkwenkonzo enzabe emgcwabeni nabo labafoneni bawelkhamayo bazoke besho ingoma yakho ukuthi bawelkhama wena ngoba bazosukuma nje begwabe kuthele ngothushi lecansini lapha bekubuke into yethu asisishibhisa thina sedura thina siphethe equality manje ke ayikhethi inkosi ngathi ngeJudiya nakhona ngangithi ngiyesaba kusho lokho kodwa ngangakakholwa phela ngangazi ukuthi uNkulunkulu eseduwe eJudiya mina wathi umama ongizala umntana wami ngoba nanti intobazane yakaZwane iyohlanganisa umkhwani uyohlanganisa lapha eJudiya ukhipha ikhumbi yamahala nawe gibela njengobhuti ngoba sizihlobo kaZwane wena uyobonga wanginika R10 wathi uyobonga inkosini uthi uShembe ukuvusa ufile thina besingazi uvusa uShembe sihlamba uvuswe imithi inyanga yafuna 800 yayi inkomo yenyanga ayidura kakhulu asikakho 800 kwayimali enkulu lezakhathi yangiphatha kabi lento ukuthi mina kodwa angivuswanga ngenyanga mina
mina fika uShebe ngambona ngamehlo ezongivusa lapha ngafika ngabona khona indaba inde angifuni ukuyiqala eqaleni ngifuna ukuyikhanga egcineni kwayo ukuthi kwenzeka kanjani lapha ngathi ukuba ufumana zethu akufani ukuthi mawuvula nje ifastela noma ikhethini sonje ubone ngale sekuphelile ngoba njalo kimi ngabona kwathi nje ngabona ngale ngabona sengibambula yini umude ulayini ngasuka la mhlawumbe uya eThekwini ubude babo ngenhlanhla noma ngesho ngokugcina kulayini mina la ekhaya kulenyanga njalo ekuseni kufika udadewethu owayeganeka Sitholo epelethi ibhuluku lokushintsha ngoba ngase ngileyonto efike ngikhumule ngangambona ngizokwenza indaba efike ngikhumule ibhuluku engifakelele ihambele lelo luwasha efike ethithe lapha emahlweni efike ekhaya usaphila usachwayiza kodwa mhlanzi uhambe emhlabeni uzohlukana lemilo lenyama nomphefumulo kwathi nje emehlweni ngabona semabula yini wathi udadewethu wafika ezongifaka ibhuluku wathi athithe emahlweni kwaphela kwasho ukuthi angisanyakazi wahamba oshekha ukuthi hayi sekonakele seshonile kwakhala-ke kithi kwakhala emzini kwaMagubane ngaleso sikhathi kukhalwa kithi mina ngibambula yini omude lona ngubambile angibuzanga ukuthi ngiwaphi kafe ngajoyina nje kwavuma ukuthi ngubambe ngokugcina le muva mangelelo layini lapha eminyango isivalo sakhona sithintwa ngesandla ufika ume kanje bese isivalo sakhona sivulekela sona sivuleke phakathi njenga lesa semagaraji ngisho njalo sithi bese sibosayizwa kubongena siyavaleka masinya ngoba mina ngangilunguza ngifuna ukuthi ngaphakathi mabengena labantu kweziwani ngoba ongene ngaphakathi akabuzo usitshela kweziwani ungena nje kuphela ngilungizela ukuthi ngifuna ukubona ngene umuntu kuyini kweziwani lapha ngaphakathi hawu ngabona kahle kumnyango manje wangena umuntu wathi mengena wavule kumnyango wawusayizi wakhe wathi mengena wavaleka masinya ongaphandle kakhulu ukubona kwenzekani kwase ngathi ngoba lo phambili umkhulu isidudla mhlambe kweminyango uzobona kahle kuzovuleka kakhulu umnyango wavuleka futhi umnyango osayezwa lesidudla manaziletha ngabona uhambo lwethuna ngabona ngathi mase ngiphila ngathi mina lolu hamba ngangilihamba uhambo lwethuna ukubona kujela umuntu emathuneni khona abantu abangazi emathuneni abaya nje befike beme lapha bebuke eqithwa lapha emathuneni kunendaba lapha fike kuthi umgodo omkhulu ngapha ngoba sengathi umgodo omkhulu bese kuthi omncane sekuthiwa-ke ethemotini hamba nosayiza ngentambo isidubu umzimba endlini kuthatha intambo yokuthunga noma intambo yokwenza amacansi kuthiwa ibekela ehlombe noma ibekela lapha ekhanda uyehlise njalo uyebekele enyaweni ezwaneni thatha lenenye-ke bese ukuthi kancane futhi lemahlombe ubude bakho ushaya ifindo ukuthi umzimba kungakanani shaya ifindo lapha enyaweni nalapha ekhanda sekuye emadodeni-ke lapha emathuneni sekuthiwa-ke bamba ngapha-ke ngasekhanda intambi nathi ifindo lenyaweni emzimbeni sekuthiwa ngapha futhi ivundiswa itshe ungaka bese kumbiwa umgodo omncane olingene manje umzimba lo muntu ezomfaka la indlela yomuntu nomuntu ilingene yena mase efile noma sihlezi lapha ethempelini la uhlezi khona kulingene wena umubi umuntu osethempelini ebe nabangani abadudele nayo hambeni lelo silihambayo ngoba lelo hambe ngalibona mina ungena wedwa eminyango futhi lo mnyango ongenayo awuvulwa ngesandla uzivulekela wona makufanele uvuleke bangena abantu uyafika udadewethu uyangithinta ngikho ngilayini kwazi ungathwela umfana okahlela amazi bangakithi bathi ujabulano okahlela sithaba yipostoli manje umfundisi ipostoli uthunyelwa njengesihlobo sami ukuthi ezobheka ukuthi la sengifile emzini wabantu kuzokwenziwa njani wafika nabahlala kwaze lutho angivuki ngilo mbambula yena kusonto ulayini lona akungenelwana akuphushwana akukhulunywa wonke umuntu ulindile unosizi awumunye nje ngambone ngena lo mnyango yamazi ngambona wazezelakithi ekhulana ngeke ngimusho ngegama ngoba kanti ngangathi umuntu ongena kulo mnyango ukufa indida kanti umuntu ongena kulo mnyango
uyaphila emhlabeni wena. Kodwa mina mangikubona ungena lapha eminyango ngathi mangibabona omunye ngena eminyango ngesikhathi ngaphapha ngaso ngaphapha umama walekhaya eselapha wathi siyafika nje ngimuze ekhuluma ngomuzo angimboni ngiyamuza siyafika nje besiyobona uSibanibani ugula kakhulu ushona ngimbone ngena kulo yandlu mina kodwa emhlabeni kuthi uyagula uyaphila kodwa mina ngibonile ngena ngakho ke wathi ebusuku wakhala ukuthi useshonile kungenzeka ukuthi la uhleli lapha nje usungenile eminyango maphuma lapho uzoshayisa imoto ngoba vese ubusungenile ongenile kabe saphuma hayi ke Nazaretha bangena abantu isikhathi eside kithi kuyileso simo njalo sekushoniwe ngoba nendaba ngiyifinyeza wazi ungafika ekushukweni ukuthi kufanele ngene mina sebengene bonke abantu kuleli sefuna ngene mina ngedwa kwethu osele sebashona bonke abafowethu sengisele ngedwa ebafaneni intombi embili ziyaphila zagana kwasithole zombili enyagane emanhlanhla enyagane kwasithole khona endaweni yakithi ngase bashona abafowethu nabanye ukuthi ngase kusala ngedwa nako sengiyofela enyangeni kodwa ngambula umsebenzi yami ngase ngonile yabona isono siyabulala uShembe wasiza sibekela abahlambululi ukuthi siyovuma wona izono ezivunywayo kwahlambululi kodwa masufile sikuvukele ngale khona izinto ezihlambulukela lapha mhlambululi uzujabula ukuthi hayi ngoba kuyahlambulukeka nangesathenza ngizobuyela esolweni ngiphinde ngihlambuluke ezinye zidinga ukuthi kufuneka imbuzi uthi wafuneka imbuzi icala khona abantu ukuthi masebefile ngalena uthi usudlula uthi ungena emasangeni uzemva khali imbuzi kuthiwa wewe mama nankosikazi le mbuzi engathi ikhuluma nawe le mbuzi ibuza ukuthi le mbuzi kwakwenze njani bese ukhumbule ukuthi hayi kwakunecala nje sesikulungise emndenini ngase ngithi kwathiwa kufuneka imbuzi asengikhipha imbuzi ithi ngangenzeni pho mina ngoba awazi umthetho wasemzini ogane khona ofuneka ungakwenzi lokho khona abantu abaliveza imbuzi khona abantu nje imbuzi balinde ukuthi uyeza somkhombisa ziyaviva ziqhuma ngemlaza ngemuva zithi ziyaviva zithi uyeza ngabe sengifika nomnyango waNazaretha kunalukhawusi haya lukusizi kupheli lekunke ukufa 237 ukufake khona alukha Sizeku kupeli legoke yehugu kwa pelu kufa kuna aluka ayaluka usi kuna luku sizeku amanga afuneki awuqede ngomlilo ngabe
ngase ngifika kulo mnyango sengidumele ngoba sengiyabona sengisele ngedwa sengifisa umnyango uvuleke nami ngene nabaningi waba umnyango usuvale ngabe usavuleka kimi kwangiphatha kabi lokho sengikalaza ukuthi ngizoshonaphi ngoba akade ngabana bangishile bangena kule ndlu ngase ngikalaza manje ethi ngaqalaza emuva ngaqalaza ezantsi ngase ngibona lelizwe ukuthi akwalelizwe linjani lelizwe lelinantaba anginashasha anginantshe liyaleleze lithule nje kuthela kwakukhona ungwenge kuphela ngalibona utshani ngaqala ngafuna ngizosiza ubani ngabe sengibona umuntu okude lapha engabaze ngafika eduze kwakhe lo muntu ngase ngifithwa amanzi phakathi kwethu kwasikuba namanzi wangaphesheya nganganeno lo muntu wase lo muntu wayefonile nje efonile mina ngizwa umqondo somhlabeni ngisho ukuthi uyawasha wangibona amanzi wasevusa ikhala wenza utshani ushwe mangapha wase ngibuka wathi hawu ufunani la ngathi athi ngaba nabo bangishila bangena endlini mina indla isavuleka umnyango wase ngibuka lo muntu wase eshintshe emehlweni ami wagqoka njengoba ungizala uma uyena ngene usukholwa emzini wakithi wasefaka umnozi wasefaka ezimhlophe ningwe ende emhlophe enebhandi limnyama la ngase gobuluma ungizalayo ngase ngimoyizela wathi wajabula mangabe ungibona ngathi ngijabulisa ukuthi noma ungizalayo wembatha njengawe masethandaza ngibona le bhandi limnyama phela angazi ukuthi lisho ukuthini leli 214 ngithi noma lo ngizalayo wembatha njengawe masethandaza kanti inkosikazi engizala semaseleni yayithandazile ekhaya sifele ngalo kugcina umfana udlawo ole Zulu uza ungena osengishile inkosikazi ongafelwanga ekubuhlungu ukufelwa izingane zakho eyabona ngazibona inkosikazi sekufa mina ntandokazi ngazi ngisho igama lami esepasini laqanjwa ngokufa kwami njalo ngokuzalwa kwami kwathiwa ngani mangizalwa ngoba kasingasezeki ukuthi ingane yozalwa phinde iphile kuba zonke ezibafana ziyafa kwathiwa le ngane ezele namhlanje ngoyomfana hayi koba siphiwe inkosi mayiphilile igama esepasini silinjalo kwata kabi nje kusekhona mabhasi eGlana ngakithi la ngizogibela la ntombazane ngibhala igama ke nginikeze ID yabuka ibhasi phiwa inkosi makuthi ebhala wena silokhu kumbiza ngegama la phiwa inkosi makuba cha ukuthi limnani nje bhala wena lokhu kumbiza nje yabona kubhaliwe la ngoba angitholanga kahle kwakunzima ngaba mana zethu awushembe uNkulunkulu uyabona ushembe uNkulunkulu phela kimi ugcwele nje kuphelele mina ushembe ngoba ngangisigebengu ngikho ushembe wangifaka ukufa futhi ngife ngoba ngangena ngiphenduke mina kubeNazaretha ngangisigebengu esizima ngangi-outer leyo head seat engangigijima khona usuku ngabafana baseDiepkloof sigila imkhuba sezizinto ezimbi ebusuku Nanti buki boleh World Cup yokuqala leya besahlangene ebusuku phakathi nathi sigijima lapha siyagijima nathi siyatshontsha singena ngapha nangapha hamba singibheka phela ngisona igebengu sengiyenye iNazaretha mina ngishumaya kanti encathi wambe sakholwa nje kanti wawuvela ngakho wena ngabuya lapha nje oletha ngokholwa waletha imisebenzi emibi wathi ushembe wazobona ushembe ngoba abanye beze bengatholi ingane emzini abanye beze lapha kuthiwa abathakatha abaleka bazoqasha la abanye
bezele bangayithola imisebenzi masela ngaphakathi wasengivuma ukukholwa wasekholwa wakhetha inkosi manje sengathi akasakholwa we kanti lutho akakholwa waletha imisebenzi emibi la kodwa usukhohliwe ukunikela shebe ngicela ungiphe ukukholwa ngoba ngaletha imisebenzi emibi isiyakuvukela imisebenzi emibi kodwa manje wena Lord wena wayethakathi thanda imithi wayilahla imithi kodwa ngoba ngicela ukukholwa sengaphakathi usekhumbula imithi khona la ayikho imithi endlini kuwe ayibuyisile nje alwathi walahla konke pho lokho kusendlini ufuna wezani manje wasumixa nje wasuba i2 in 1 try yini ngazi 1 2 in 1 wasumixa nje manje wakuphatha konke mina ngangikholwa bathiwa bonake wena ngoba ubuyisigebengu yeka ngempela ke zonke lezi zinto uzenza yezwa yeka itayela ngoba uvuna fashion wenza ama-SK yeka phansi uyeke nentombi lezi ngoba uyisoka wena ngathi kodwa kunentombi ebengiyithanda kakhulu ishiye sami ebizoqoma wathi iyeke wathi umkhulu kaJobe zikhona zothola esontweni intombi inqaba mfana lezana mfisa ukhombe ukuthi ngifuna le ngathi imkhulu kuyakhomba nje phela sashela nje sashela thina intombi into engakhulumi ebuka uzothi wentombi buke ngakhuluma intombi zakala kubibi ngeke kusabona intombi ivume ngabuka ukubuka ukuthi umbalamuni jebe ibidlule beke ngoba iyaqhenya ngomntombi bayo namhlanje intombi usuthembingelela usabona intombi ichoza ethi yebo udlule uyothekaza ilokhu imini hawu umele beke khona sazokukhuluma ngithawu hayi bantabethu ningavuki ninela ngaphakathi njengamakwazana hayi siqhele ngomntombi siqhele ngomntombi hayi mana zetha wabeka indaba enkulu kanti ushebe lokamanga ngoba uma wanelihlangu angithi ibhula ma nasi isihlabelo ushembe lo wena mathisele ngamaphepha ngazi ukuthi sithenge ngamiphi iminyaka secela konke lamapheji la kodwa lele nendaba enkulu enamathisele ngamasalotephu ngoba ukuthi makuduma izulu ebhekiseka la kuduma ngakhona shebe manje kwazi shebe ngoba ithemba lakhe lalila kodwa ngathi masengihambile emhlabeni ngabona indaba kodwa ayifake ingubo emhlophe enebhandi limnyama lapha elibafaka ma ngaze ngathi mina ngiyajabula ukubona ngona umama ongizalayo webhada njengami ethandaza obesekwela phansi lo muntu engamazi wabuya nengubo enkulu noma ishiti elimhlophe wabuya nalo bamba kanje ngithi mina futhi yeneka ebewasha wathi wathithitha phambi kwami ngingaphesha kakhulu ngesikhathi ethithitha umoya lengubo lishiti limhlophe kanti inansuko kamama inansuko amakhosikazi ayibeke emahlombe wayithatha lena nsuko ngangazi ukuthi inansuko ngiqawuka sengikholwa wayithatha lelishiti ngidishiti wathi kupha phambi kwami ngesikhathi ethi kupha umoya ophuma lelishiti ukuze ungena kimi ungena njenge isifutho semoto mophapha ithayi ephuye lo moya ephathile ngaze ngasogcwala ngaze ngaphapha wathi lensizwa engiphapha ngwaya kwashela yathi wavuka ngithi mina ngimqondo wami ngithi wavuka ubani ovukayo waphaphama kwathi kwabuya abantu kwathi usephapheme mina ngisadide ukuthi ngikuphi kwakuvuka ngaka manje la nehlahla zomile kunentaba namatshe kwenye ngakhona ezincango kukhokha nezinja akusekubuwe kanti lapha ngibuye khona kumnandi kupholile kuthule ngavuka kanjalo ngathi makufika kwabantu uqeda ngathi mase ngeqa enyangeni ngaphela idate ngathi sengathwasa futhi ngiyabona ngingathwasa wakugcwela amathwasa bana bethu ngazi ngasinde kanjani ushembe uphele ngigadile wakuthwasiswana lapha wawuphuma lapha usufaka ibuvu kulo njalo angeqa ngathi ngoze ngithwase ngeqa enyangeni ngihamba ngafika ekhaya kwathi konke eJudiya uthi uma mntanami ngoba uthi usindise ushembe kuyo eJudiya manje ku-October
hamba nathi ishumi futhi ubonge kushebe kuyabonga ngokushebe bekuvusile enhlizweni nami ngathi ngiyaphila sezobuyela emsebenzini manje ubugebengu ngafuna ukuthi abangani bami nengane zami sezoqhubeka kahle-ke manje futhi-ke ngoba sengiyaphila nganginensango yami engangiyibhema mase ngibhemele ngitshela iy'tori ngitshela amaplani nokodwa ngathi mhla ngiyakushebe ngaya kahle insango yami ngazobuya ngiyibheme sengibuya kushebe lo ngayikhohlwa lapho ngibuya kushebe namhlanje ngathi uyashonaphi lo nsango sahamba amanazethe sahamba nokumshumela umphatha umkhokhela kithi umdala mamthuni ongasekho siyejudiya ngathi nangifika laphana emashona kusalindweni kunomshona uzulu usekhona manje sesibusisweni uhlele ekhumbini kulindele amanazetha ngiyezwa-ke amanazetha abantu bakashembe bekhumela phansi babengaphaphile abantu bakashembe angazi ukuthi kuthina yini siphaphe kangaka ngambona amadoda azothile into ndikhumela phansi ithi ushembe nkosi ithi awusendabeni enkulu kusho umshona uzulu esendabeni enkulu waqhamuka insizwa kwa babethu BJ yiphoyisa yathatha indodakazi enkosi ilanga lensizwa lapha isiphethu ezweni lakithi inhlasuthi izojabulisa abahamba ithi abashona izulu nebandla umkhokheli nejudiya uthi basejudiya wathi nebona unkulunkulu ngamehlo nezulwini ngathi wena hawu wazona mangumuntu webantu ngixolele ushembe ngoba ngangisewumuntu wasemhlabeni hawu wazwana umuntu uthi siye ezulwini komuntu ongayezulwini hamba ngekhumbi yaqhubeka lensizwa ithanda kajabule amanazareta uthi nelapho khona ngisho iy'hlahla zakhona ekhutha ingcwele ngisho iy'nyo zakhona ekhutha ingcwele mina sengithi hawu angokufika nginikele ngibuye kule bantu abanamanga kangaka ngathi ngobondaba enkulu lapho lelishuma nazethu umalo wazi ukuthi ngiyobonga ukuthi kuvukile ekufeni kodwa mina sengingenwa yimoya kamadimoni akuyona ngibulala ngigulisa sengiphethe enhlizweni yami ukuthi ngaleli shumi ushembe kwakuthiwa inyanga enkulu ngiyothwala mangithi ngiyothwala washembe ngithi ngenyangeni enkulu sengikhathile manje ukuthi ngihambe ngivimba amabheka ngigekeza lapha nalapha sengiyothwala manje kwashembe ngoba abantu bakashembe bathi ngenzeka nawe mfowethu nawe dadethu lapha nje uzothwala akuthwalwa la kuyasodwa ufuna indlela kwezulwini safika ejudiya sangena ngo-2-3 ntambama nje senithi ilanga kusehlobo October ngamasehla nje emotweni kwathiwa bonke abafuna ukubona inkosi isizobukela ngaphakathi baphuthume sahamba ngangihamba nensizwa kazwana ehlobo sami naye iphethe ishumunyana yalo iyonikela ezweni lakithi inikelela ukuthi yona kuthiwa ezweni lakithi iyathakatha kusho lokho kodwa yasho nje mina kuthiwa ngiyathakatha nginikele ukuthi shembe ngivulele ngathi mina kodwala ngikhathele kuyogijima manje sigijima la ngafika nathi indaba enkulu uthi ngohlezi lahlele esihlalweni luvele kancane alazi ukuthi ngehlala liqhiyamele ukuthi vele kancane ekhanda lithi nathi impe kunamadoda ala eceleni athi nikela izoqedile hamba nami ngifika nje ngithi ngizothwala shembe kanti angiboni ngubhali kanti ngifika nje ngathi ngambuka nje ngamehlo owasezulwini awahlangana amehlo ngazizwa senginikela ngithi sengibheda ngithi ngizocela ukuganwa lapho uthingo inkosi ibusise alishuka nje lathi inkosi ibusise uthi lolo hamba qedile ngathi nginje kamshini lo ngathi nayi qedile bathi hayi ukhuluma kahle kumzongano uthi nayi ngaxoshwa ngaduma ngapheka ngazolahlisha umlami ngizokano banje mina mala konke ukusho ukuthi ushembe ake umuntu ushembe akafani ngimcabango yethu ushembe wabona ukujula kokuphila kwami emzini kababa ukuthi ukuze kulunge izinto into yokuqala futhi ngithola unkosikazi kwakho umuzi ngaphela amana zethu ngiyagijima
ngiyagijima kwathi ngakusasa yabo lesihlanu namhlanje kodwa ngolesasa kanti manje ngindaba enkulu ngithela namanga abantu ukuthi lapha kulomuzi kusezulwini ninyoni isikhuzi ingcwele kwathi ekseni ngezwe kukhala imshini kwase kuthiwa amen wingwe kanti ephuma ushembe ngaphansi uze ethempelini ejuthi yake uyihlahla zahlangene the wangena phakathi ethempelini sathi siphathe ethempelini ihlahla uzwa abantu bethi amen uzihlala ethi ehlakeni uzothi amen ihlahla abantu bakhuza nomubuka ihlahla sengifana nohlanya ushembe ufuna ukuqanda lokuqondo wami ukuthi abantu banamanga kwashembe nenyoni sho kanje nje inyoni zihalalisa sekufika ushembe eManazaretha ngesikhathi ukhuza ingcwele mina ngifike osizi ngiyakhala angazi ukuthi angihayize njengentombi yini ngikuthi angihayize nje kanti ngene uthando ngaphakathi lana maqala uthingo angizange ngibone ngilazi lana maqala nje kuqala futhi uphatha inkonzo lathi kade ngilele ngivuse useko kosikade kadegi akwashuka ngakhala ngasikhitha isililo ngathi ha nakuthiwa kanje ngilele ngivuse shuthi yile ngilela ngiboni ukuthi fanele ngikhethe ushembe lathi ngiphaphama amasango engakavalwa ngiphaphame ngingaze amasango evalwa ngathi ha azovalwa amasango ngamkhethela ushembe kanti ushembe uyahlabalela mina ngithi kusho kimi ngoba kwase kubizwe mina aphuma inkonzo sahamba sayekhaya isasokuqala ngehla kugijima ngethempelini ngafika uMshumayeli uMbatha ngase ngimhlelela uMbatha athi Mshumayeli ngicela ubuze makufuna ukhethe inkosi wenze njani wathi hayi inkosana uvese nje maqeda ukuphatha inkonzo bese ngizosho ukuthi abafuna ukhetha inkosi bayikhethe usejahile vele inkonzo kayiphishana phela uMshumayeli uMbatha amakhehla engafundile lelila ngongavese kokuvese lekuthiwa kuthiwa nje wonke amaNazaretha aphimba amakhehla wathi bathatha amakhehla le wasemambatheni amabili omkhulu bakaJobe elasevesini leli hayi lasevesini hayi ungabhole esontweni weyi futhi abona ukuthi umuntu angangena umoya wokukholwa ubuNazaretha ngoba kufuna kwekhona umoya uNazaretha ozokwembatha uthi masekunzima kanjani kodwa ngoba uwembethe lo moya ubuNazaretha kodwa lo moya futhi mawukwembatha mhlawumbe uhamba ukutsheli ukuthi ungena mnyahamba kodwa ubona nje ngenya lo ubuNazaretha uthi utshekisa umphele mfethu kanti ubuNazaretha kudala uhamba kuwe awuzange uphathe kahle umnazi ufana nentombi wemakhosazana intombi yahamba uma ungayiphethe kahle intombi yakho inkosazana ihlala emzimbeni womuntu akaphethe kahle inkosazana iyamuka indaba enjalo inkolo esibhekene nayo ingozi kanjalo uyaloku ukuthi mina ngiyakholwa kanti sekugodo nje sekulenga ingubo emhlophe ogodweni ekade lo mugodo uyombona ngani funda Hlawula saManazaretha umthandazelo kweSabatha ku28 yazi masila ngaphakathi eManazaretha ungenela ngaphakathi ungenalo icala isazele enhlizweni yakho kodwa mase kufundele incwadi imifundo uJobe umthandazo weSabatha uphuma usuyisiboshwa wafunde ku28 thandazweni weSabatha sengehla isikhathi lapho bebuthene khona begcina iSabatha yebo akababheki ngamehlo akhe ubabheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe amen yezwa makoti umbheka kanjani umyeni wakho wena nje umyeni wakho umbuka kanjani ushembe ukuthi kunomehluko uma senibuthene kanje senindaba enkulu ushintsha usibheka njengomakoti mebuka umyeni wakhe kusho ukuthi umakoti umyeni wakhe akamgqolozeli nje njengosuke ebuka iTV uyashintsha ngazi ukuthi mina umakoti mebuka umyeni wakhe ushintsha ngisho uma mengapha omakoti laba phambili mhlambe bayakwazi lokho lewo loshini ngokume kanje mhlambe nginasi sihlahla umyeni wakho lo ngumakoti awubheki kanje uma umakoti uthi angathi uyamdlula bese amehlo akhiphela phansi kwehlombe
uthi inkomoze wena semakhabeleni abantu uyamtshontsha ngoba awumbhubhuzi ngoba mawumbhubhuzi uzomdela ukhuluka senendaba ngoba usumdelile kodwa uyamtshontsha into yomtshontsho ideleki abantu endlini namhlanje bezwene nje makondo mkhwane kuyashisa endlini kunokufundumala kukuthula ingoba sedelene Ngiyoshukela umnandi phela kodwa uyazi ukuthi udla iphune engaki kushukela. Mawafaka inqwaba nje 5 noma 6 uzoba nenyongo uyawubhubhudla. Wena kahle kahle lapha emendweni usunenyongo umkhonyana usubhubhudlile. Imali awusayicela umkhonyana uyayifuna. Hey ngifuna imali. Ufuna imali. Thando semalini. Phela imali kwaphela uthi hayi mana zetha angikede ngase ngikhethe ngama ngiguqa ngikhethe inkosi mana zetha lapha ethanda ukukhanya kanti umshwele usejahile wathi ne abazokhetha inkosi ke akakwazi nakufihla umngane uyabona ukuthi akwazi ukufihla ukuthi ngeke ngamtshela ke ngibheke yawo siloke ngibheke manje hayi socela akazokhetha inkosi ke bekhulke noma sengiguqa ngikhethe inkosi. Hey, wajabula zakhala inyembezi. Ngoba ngeke ngasho ukuthi ngisibonelo, ngani ngikhethe inkosi mana zetha, kwahlangane insizwa zangakithi engakholwa, engangikhula nabo, bengaphambili kwami, bathi kufuneke ngishaywe. Ngithele nje induku nje, ngithele imvubu. Ngiyekise lento engiyenzayo. Wabona umfana oright kanje nengomeni, ekhethe inkosi. Wangishayelani na bathi kufanele ngiyekiswe ngoba kusho ukuthi ngoba mina nginabalandeli babafana abukela kimi bazobukela kimi into wrong bengilandele bewashembe kanti akufanele akashaye nje umfana wakhona eli nje angakukhoka lento kwathi ukuthi ngimphethe umoya ngingena umoya okukholwa ubuNazaretha ngakholwa amaNazaretha ngathi mangikhoda oqala ngayithanda ngathi inkosi mangakuthiwa ngikhetha inkosazane nje nansi kwehlaza into yokuqala eAfrika ngithi sekubuyele yangiloze ngayicela ukuthi kuthingo lokugala ngakena uthando ukukhetha inkosazane kwaphila futhi inkosi ngayicela ebushephesheni inkosazane ngihamba nomshumeli mafuna ucela ufuna ukugana wathi hayi khuleka ke yonke into iphethwe wayesoka phela umshumeli wami kwakuyigama lakhe kwakuthiwa uMathande kwakuthiwa ufehleyisi ufehle uMathande ngicela ube ntazi mvakela ufehlana mkhulu kaJobe uJobe ngoba wathi sishimonyana nje madoda hey wena ukwakaza